Komugasho Loviina ow'emyaka 56 y'obukuru omutaka w'Itegyero omu district ya Sheema nowayokize amutuhire Melon. Nagenda na sister wanje tugire kureba omwana wanje twazayo kumureba uko ababere banjizira unashasha twahikayo batwakira twashitama twamara kushitama nabandi yahunde bo mukikoro mu dakika 10 yalete ibintu nyowe bintamanya yabishko sister wanje kwamara kubimushika sister yagwa namwiyaho na mutwaro omurwaro. Omusagazi omanyirwe nga Innocent kandi ari omusirikare wa UPDF orikushwera wa Loviina ayonjire yatugira ngo abiratine shonga na nyina Zara hamwe na n'omukazi we. Tutwire tutine shonga mbere ntakarebereho buzibu nyowe mbere ntakayombereho nawe abira atakayombere nanye onka problem eriho no kugira ngo nkija naza mwaheru konka omumwezi nkagumwe ogumbire nyizire mbere ntakayikiro weye so oba natekateka ngo mbere ntakwenda kuzayo ekyo tinkukimanya. Komugasho Loviina ayogeze amutire Melon n'amizi garukosya agire ngo omuhara ari omubarakisi nabona ngo kandi omukwe akahugira hari Melon nobo Innocent ari kugira ngo ni sister weye. Ndashinje basikachita omushinja amazere mwaka na meza asatungaga tatura yaturokwe Somalia omwago kwiza n'omukazi we bizeye kureba omwana nakuretera atona ati yajonge abashinja amabongo ende mugenda Pooriisi ojirota oyepoti nanye kokugena kaza Pooriisi ngepoti for sure hine akuba babe batakumumanya kugira ngo ekikuru munonga ninye bani benda nintekateka konka kugira ngo baleba na agenda noriya bali mwakumanya relationship yinyine nogo muntu ne. Amakuru agatungirwe nagagira ngo Innocent atakashwire muhara wa Loviina akabanza kwana Loviina ahabwo kugira ngo akamuyamba kumurondera pension ya sente zibo wafire bita yabira ryo musirikare na bwanyuma nuko mukago kutandikiraho bit Innocent kuyayanjire kushwera Loviina ngo akuzire nawe nuko kumuherezo muhara atwikirize Margaret bit Loviina bye hakine ebi byo kumukwana bwe uyu no kwana umwana wawe eri emyaka yorebero musiko kumareba ni kwana mutabana wanje na Pooriisi hamwe n'abashaho bagizire ngo amushikira mizi garukosya wayangire ngo amushikira obushera. Ata nanyendo ndetse okora kibora ngo ategiyaga yo bushera njishiko mushiki ati kunjishiko mushiki omucyanja ati atubanyita ata umunsi na wahinduka ata mucyanja musoro zahe kandi tebya kushohora tembi Omu district ni yemwe bwanyuma yo kutahirira mushanga sako bakiba omusirikare omwe mbundu ahatwira hamakuru bari kugira ngo bakiba sente ecyaba mushanga sako bari kuhaganisa abo kuba kamazire kubaho echo buri umwe nagambe ki batwire mbundu zonka ombanko monda tubatahirimo tine kintu cya banki cyo bakwatsireho ogu no murundo gwa kana mushanga sako eri kutahirwa ecyabataka batwire nibatunga kakumu ahabakozi ngo nobo bari omurukwe kuza kucondoza tushanga ngo ubuzubu nibaburesirwe ahari abasirikare bakuba kumiriyo abo kuba nahaga mu musirikare nkomwe akoragana na bariya abura kugambira batahibe. Pooriisi bwa hati yahereze kutana ko kucondoza omunshongeje gasha kwa Sheikh Abdulatif.